Lakhipur online puthok saba July ki tang kuntaret nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi Pao. Assam gi mantri yauna Sahid Irom Nandachan gi saktamda leisu katuna ikai khumna kre. WMC Tripura unit na mahiroi amadi masak naiba miyoi singbu tharamna okre. Manipur da Rashtrapati Sasan gi matam makhatana tha taruk amaga sangtokre. Barak Tampak ki saknairaba hanagi Rajya Sabha gi MP Professor Komolendubha Tajarji Lakhidre. Laibak asina malaria vaccine gi ahum suba tangka ki human trial pangthoknaba ayaba pire amasung jiribamda chathariba kang tournament ta ngasi Ichel club ka kasar kangkhut eka sanargani. Haujik mapungoi Pao tabirase. Ngasi July gi tang kuntaret Central Reserve Police Force CRPF लिंकट की बनमितनी भारत की ख्वाइदगी चौबा Central Armed Police Force ओरिबा CRPF असी लिसिंग मगा चमापन कुंट्रामापन की जुलाई की तांग कुंतरेता Crown Representative की पुलिस हाइना लिंकट की अदुबो भारत ना निंगतम फंगलबा मतुंगदा मसिबो Central Reserve Police Force हाइना मिंगथोन की बनी. Stay informed with Lakhipuronline. Kuntaruk suba Kargil Bijoy Divas Ningsing Numitang Ngarang Imalaiba ki damak thawai katokraba lamdamasigi mapari Sahid Irom Nandachangi Kasa Sribar Awang Lekai Dalaiba Mahaki Saktamda Leisu Maira Katunai Kai Kumna Botkre Thauramda Assam gi Food Public Distribution Consumer Affairs Mines Amadi Mineral Loinana Barak Valley Development Mantri Kausik Rai Loinana Dholai gi MLA Niharanjan Das Retired Lieutenant Colonel Jila Sainik Welfare Officer Kasar Thoksom Kundalal BJP Kasar District Committee की Vice President Sanjoy Kumar Thakur BJP Lakhipur Mandal की President Gunjan Kaur BJP District Committee की General Secretary Gopal Kanti Rai Dewan Palarbun की ZPC Devajyoti Bauri Shribar GP की President Priyavati Devi Shribar GP की AP Member Kamini Singha Kuntra Nipan Suba Assam Rifle की Major Suraj Kumar Amati Shribar की Miyoi Kayana Thoromasi Tasaruk Yakhe Thauramda Mantri Kausik Rai Major Suraj Kumar Amadi Retired Lieutenant Colonel Thoksom Kundalalna Sahid Nandachan gi Apokpi Irom Ongbi Binda Debida Nandachan Gumba Thauna Phaba Bharat Imagi Mapari Ama Pokpiba Sikidamakta Ikai Khumna Jaba Utpaga Loinana Kudolpot Tamki Thauramga Mari Leinana Wangang Laduna Mantri Kausik Raina Kasar Jila gi Lakhipur Subdivision gi Manung Chanbada Lakhipur dagi Ningthemkhul Sribarta Balambida Nungphau Turel Matakta Saba Loiraba Sahid Nandachan Bridge Thong asigi manakta Nandachan gi mitamama khinanaba Honorable CM Sri Himanta Biswa Sarma na takpiramba du athuba matamda sanana bagi thaurang leire hainasu Mantri Kausik Rai na phongdokhe panba yai Sahid Nandachan gi mayamba ahal Irom Nandamani na honajaduna ningsing numit asi miyam punna thauromasi chahi kudingi leptana pangthoktuna lakle যে আজকের দিন আমাদের জন্য একটা গৌরবের দিন একটা আবেগেরও দিন যে আমাদের 1999 সালে আমরা জানি যে বাজপেয়ীজি যখন দেশের কার্যবাহক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন সেই সময় পাকিস্তানের জঙ্গিরা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সাহায্যে কার্গিল দ্রাস থেকে শুরু করে এই সমস্ত এলাকাতে যারা অনুপ্রবেশ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে মে মাসে 1999 সালের মে মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযান চালায় আর এই অভিযানে আমাদের অনেক সেনাবাহিনীর অনেক জওয়ানরা শহীদ হয়েছিলেন আর যার মধ্যে কাছাড় জেলার দুজন ছিলেন একজন চিন্ময় ভৌমিক আর একজন শহীদ নন্দচাঁদ যার বাড়িতে আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি এইজন্য লক্ষ্মীপুরবাসী হিসাবে আমাদের জন্য এটা একটা গৌরবের দিন আবেগের দিন যে আমাদের একজন সন্তান এই এলাকার একজন সন্তান ভারত মাতৃকার সেবা করার জন্য মাত্র 22 বছর বয়সে নিজের প্রাণের আহুতি দিয়েছিলেন আজকে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে যে আমরা জনপ্রতিনিধি সবাই মিলে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা সবাই মিলে ওনার বাড়িতে এসে আমরা ওনার প্রতিকৃতিতে আমরা ওনার স্ট্যাচুতে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি আর সাথে সাথে ওনার মার কাছ থেকে ওনার মাকে আমরা সম্মান জানিয়েছি এরকম মা যিনি
এরকম সন্তানকে জন্ম দিয়েছিলেন, যে সন্তান ভারতবর্ষের জন্য, ভারতবর্ষের দেশমাতৃকার জন্য শহীদ হয়েছিলেন। World Meeting Council WMC Tripura State Unit na sinduna ngarang Agartala da leiba Sukanta Academy Hall da Signing Stars Second Facilitation Ceremony lisingani ga kunmanga gi thauram mapung phana pangthokre. Thauram asi Tripura gi class 10 dagina class 12 fabu gi mitei mahiroi kunthra manga amadi tongan ba field da leiba mioi ahumbo taramna okpa galoina na kudol pot su pikhi. Thauram da Tripura Medical College ki principal Dr. Takhelambam Arindam Datta, WMC Tripura State Unit ki President Khomjinba Pao, Hanagi Ranjit Cricketer Level A Coach BCCI gi Mayangbam Tapos Kanti, Social Activist Mayangbam Nilmani Amadi, World Meeting Council CEC gi Vice Chairman Chingsubam Nabakumarna Mathangsidna Chief Guest President Special Guest Amadi Guest of Honor oina dais tapangki. Thauramda Retired Senior SP Posungmam Sunamani Singh IPS Amadi Theater gi Guru Ratan Thiamna laikhitabada minute ama tumina leptuna awapa phongdokhe. Matungda Manipuri jagoi ama utuna thauramadu makha satakhe. World Meeting Council WMC Tripura State Unit ki General Secretary Mutum Amitna taramna uppagi warol galoinana thauramgi nunggi oiba warol thambikhe. Chief Guest oikiba Tripura Medical College ki Principal Dr. Takhelambam Arindam Dattana WMC na pangthokliba students singi thauramasi yamnamak apaba khongthangni haina phongdokladuna angang singbu matik chana sembi bahaibasi mama mapa amadi samaj ki achoba thodang lei haike. President ki warol piraduna Bankim Singhana thauramasi da lengbirakiba kudingmak ki maphamda thagatpa phongdokpa loinana jiridagi lakpa paumi singbu su thagatpa phongdokhe. Social Activist Mayangbam Nilmani na hai Mamangi matamdadi mitei gi pham paiba mioi kamaram lairami adubu haujikti kaya uba phangdre hairaduna mahiroi singna hena lairik ta pungning changnana ba haiki bagaloinana mitei mayek amadi mitei lon khangjin biu nungsibiu haina phongdokhe. World Meeting Council CEC gi Vice Chairman Chingsubam Nabakumar na haiki bada Manipur State asida mamangi chahi lisingani ka kunumdoi gi mi gitang ahumdagi hauraki balana sina WMC na yamna wajaki masida ikoina kari tobo yabage haibadu khanaraba matungda Supreme Court ta appeal tawbadagi mitei na landi haiba wafam khanglaki haina wafam kaya thamki. Thauram loisilakpada afaba mahiroi sing amadi masak naiba mioi singda citation sel gi mana amadi appreciation certificate sing khusinaki amasung nat gi oiba thauram pangthoktuna thauram adu loisinki. Sohani Sinada 1000. Record the first engineer of our community in this state. It became possible because he had the talent. Definitely he had talent, that's why he could achieve this goal. But the only talent doesn't suffice. Ado ngasi ki program asida maiki degi mayamna habdi help shin khamde kali khamde akoi gi ngasi ki the program asidi culture program sumati kama legi asidi program asida akoi gi ngasi ki program asidi host oi bi by che madhavina costumes Mana costumes contribute tawre adon ise madhavi su hanna na thagaser ise madhavi da costumes contribute tawre akoi gi atisu angang sina jagoi sa bakanda jagoi da saraga loiba nati miti jini yamna nungaiba na jaga oitiasik oiba matumi haibiya kali maibula agartala jiga ekoi emila leyami अखोई की एडीएम में जमी मीटिंग जानी मगम तकी बदा मैती जी ऑफिसर होइबा केरानी होइबा अतक हाइबरी मगम भंगने अखोई की मैती की हाइबरी का जेम क्या मुआइले पियो नोले क्या मुआइले हो वरी खाना बदा अगर पुलिटी ऐनी खंडर खरवा मन अदुना अनांजिंग बुजी award piyuduriba nata award phangduriba nata phangdubusu nokul honadise maji mi among on honadubani mi among oidurani adugi promise loroga madui ta thapka kana la laik tumdurani ko leiba nokoi gi
mapandagi changlakpa kanguse makoi na ngangi ko puna maksa loina chummi maidai na tawi bisin lali haidana angakpa narrative na makaksim na layrane main na layriba kanguna su ore na khali maidai sil tasena lala ore na khalame ado Supreme Court Indiari highest court sida ibadasa laga Supreme Court maduri appeal duna masidi madu punamak mainland na layriba Lising amaga jamapan marputra mapan gi Kargil lan gi matamda laiba ki tamak thawai kat ki ba laiba ka sigilan missing gi thawna lingjelbo ikai khomna ba utuna laiba sen ba thongna ngarang Kargil Bijoy Divas pangthokna ki Kargil landa Pakistan bu maiti ba pi ki ba masung Bharatna Operation Bijoy mai pakna loisin ki ba sigi ngarang chahi 13 mapung phakre thoroma siga mari leinana ngarang Kasar jila BJP na Silchar da mairagi khongsat ama chatki thoroma sida मंत्री जयंत मल्ला बरुआ मंत्री कौशिक राय मंत्री कृष्णन दुपाल राज्य सभा की एमपी कर्नाट पुरकायस्ता हानगी एमपी राजदीप राय एमएलए दीपायन चक्रवर्ती एमएलए मिहिर कांति सोम अमदी जिला बीजेपी प्रेसिडेंट रूपम साहा यावना पार्टी की वर्कर अमदी सपोर्टर कयाना थोरमदुदा सरुक जाखी Mitai jati gi tangna phangjaba mapari ani socio political commentator amadi retired IPS officer Posangam Sunamani amasung theater gi lamda malemda saknairaba Padmasri Ratan Thiamna manung matam sadana laikidabada New Silchar Manipuri Development Society Silcharna ngarang tangjanimita executive committee gi oiba awaba phongdokpagi mipam maphamdana laikidaba oja anigi punsigi manamda khananaina kibaga loinana makhoi gi thawai miralna mapu gi khuyada ingna chingna lairuna bathongni jakhi haina New Silchar Manipuri Development Society gi General Secretary Naurem Rajen gi warol amada phongdorakli Kangjam Chaubana iba autobiography aigi punsi lambida ngarang thauramda hanagi Arts and Culture gi Commissioner Kangjam Radha Kumarna Chief Guest Manipuri Literary Society ki President Naurem Lukesor na Thauromapu amasung Social Activist Ketrimim Santa amasung hanagi Manipuri Language Board Sahitya Academy ki Convener Nongmaithem Kiran Kumarna Guest of Honor oibiki Lairiki maramda Sanathongi Editor Monindra Konsamna Marik Chumna ngangbiki Larikasi Manipuri Literary Society Impal na fongbani Welcome address amasung keynote address na society asigi General Secretary Naurem Rajendra na piki aduga thagat wahaina hanagi Manipuri Library Association ki President N Inaucha na piki hairi Manipur da Rashtrapati Sasan gi matam makhata na tha taruk amaga sangdokan khre Rajya Sabha da masigi matang da pokolakpa wafam ayaba pikre Masi lakliba August 13 dagi paraga matang chahi gi February gi tang 13 phawba chanaragani Manipur gi phibam da tangdu leitarakta namaram oiraga chahi asigi February gi tang 9 da rajya gi mukhyamantri Nongthombam Birena phamthadokhi masigi nimit marini gi matung haibadi February gi 13 da kendra na Manipur da Rashtrapati Sasan chanhanki Sangbidan gi niyom matungina masigi matam chahi 3 phawba sangdokpa yai hairi Barak Tampak ki Sagnaraba Hanagi Rajya Sabha ki MP Professor Khomjinba Pao ngarang nungthil Kolkata gi private hospital amada laikhidre laikhidaba matamda masagi chahi 69 sukre Silchar gi Gurucharan College ki English masangi Professor oiramba laikhidraba Bhattacharya mahima singi lamta natana sana khonaba gi lamdasu maroi pathodang kya lobiramke Silchar DSA ki President oina matang puina thaupuramke mahaki haksang Hayeng Ningthokaba Silchar da puraklagani
भारत की ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI ना लेपाक असिना मसाना पुथोकचबा अनौबा मलेरिया वैक्सीन की अहुम सुबह तांकक की ह्यूमन ट्रायल पांगथोकनबगी अयाबा पीखरे भारत कुंबा लेबाक सिंगदा मलेरिया लैना मरम ओरगा चाही खुदिंगी मियोय कया सिरी वैक्सीन असिना करिगुमा माय पागलाबदी मसिना मियोय कया की पुंसी कनमंगम लगनी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम न सिंदुना दिबोंग खोनो कम्युनिटी हॉल की कांगसंगदा कांगखुत तरा तरुगना सरुक यातुना सानरिबा अहानबा डिस्ट्रिक्ट कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनिगा कुनमंगा की ngarang सानाकिबा प्री क्वार्टर फाइनल राउंड दा कासर कांगखुतना MITL जिरीबामबो पंजल तारा निपांदा माइथियन ख्रे मैच असि ई देवान अमदी की मंगलेम्बना रेफरी अमदी स्कोरर ओबिखि टूर्नामेंट असिगी ngasi नुंगथिल पुंग अमा ताबा मतमदा इचेल क्लब दिबोंगा कसर कांगखुत एगा सानरगनी नुंगाइरबा पाव योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरिदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगिदमक ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layengzari Mobile number 8638078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायंगबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तोबिनबा खंगनजरी एडमिशन ओपन जुलाई लिसिंग अनिगा कुनमंगा सेशन की दमकता UGC ने रिकॉग्नाइज तौरबा थातरु की ओइबा पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स कया की दमक मिंग चनबा हौजरे डेंटल असिस्टेंट ECG असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट रूरल हेल्थ केयर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इमरजेंसी एंड एम्बुलेंस अटेंडेंट नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस फ्लेबोटोमिस्ट अमदी एक्स-रे टेक्नीशियन की कोर्स तंबिनिंग बसिंगना जुलाई की तांग कुंठा की मनुंगदा मिंग चनबिबा यारगनी आर्ट्स साइंस नत्रगा कॉमर्स 12 पास तौरबसिंगना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नत्रगा थबक फंगनबगिदमक कोर्सिंग असी UGC ना मसक खंगलबा लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की मखादा हंगदोक्सबनी सिलचर रोंगपुर पार्ट 2 रोंगपुर मितई खुनमनाक्ता श्री क्रासरगा थंगनबदा लेरिबा IMPS Open College Energy Healing Center कैंपस असिदा लेंसिनबिरगो अकुपा मरोल गिदमक मोबाइल नंबर 9395732456 नत्रगा 9706554286 नंबर असिदा पाव फाउनबियो लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना आसाम की मंत्री यावना शहीद इरोमनंदचान की सक्तमदा लेसु कत्तुना इकाइखुमनख्रे WMC त्रिपुरा यूनिट ना महिरोई अमदि मसक नाइबा मियोई सिंगबु थरामना ओख्रे मणिपुर दा राष्ट्रपति शासन की मतम मखाताना था तरुक अमगा सांगतोख्रे बराक तंपाक की सकनाइरबा हाना की राज्यसभा की MP प्रोफेसर कोमोलेंदु भट्टाचार्य लेखिद्रे लेबाक असिना मलेरिया वैक्सीन की अहुम सुब तांक की ह्यूमन ट्रायल पांगथोकनबा अयाबा पीरे अमसुंग जिरीबामदा चथरिबा कांग टूर्नामेंट ngasi इचेल क्लब का कसर कांगखुट एगा सानरगनी लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare